Dvostruko stradanje Narodne biblioteke Srbije. Bombardovana i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, kada je izgorela do temelja, Narodna biblioteka Srbije je od tragičnog 6. aprila 1941. godine do danas uspela da obnovi više od 95% uništenog fonda. 2 sata je imao na raspolaganju upravnik Jovan N. Tomić da odabere najvrednije iz fonda Narodne biblioteke Srbije i hitno evakuiše. Bilo je to 24. jula 1914. godine, kada su 2 drvena sanduka sa najvrednijom građom otpremljena na železničku stanicu u Beogradu. Njegov naslednik na mestu prvog čoveka Nacionalne biblioteke, Dragoslav Ilić, privatnim kanalima obezbedio je 2 vojna kamiona i 10 vojnika za evakuaciju, a kulturno blago od neprocenjivog značaja čekalo je u limenim sanducima. Dogovor je bio da evakuacija počne u nedelju u 10 sati ujutru 6. aprila 1941. godine. Kamioni naravno nikad nisu došli jer su pre njih stigli nemački bombarderi. Teško oštećena u Prvom svetskom ratu, Narodna biblioteka Srbije u Drugom je potpuno uništena. Ni u Prvom ni u Drugom svetskom ratu, ali ni dan danas, centralne institucije kulture nisu raspolagale planovima za evakuaciju niti odgovarajućim prostorima gde bi se evakuacija mogla izvršiti. Fond Narodne biblioteke Srbije u Prvom svetskom ratu je evakuisan na više lokacija u nekoliko gradova. Deo je uništen u bombardovanju Beograda, kada je gađano i Kapetan Mišino zdanje, gde je bila smeštena i Narodna biblioteka Srbije, a 2 sanduka sa početka ove priče nestala su iz podruma zgrade načelstva u Kruševcu 1915. godine. U njima su bili najznačajniji srpski srednjovekovni rukopisi svetovnog, pravnog i državno-istorijskog karaktera. Svi su nađeni posle Prvog svetskog rata. Deo njih je vraćen u zemlju, ali za osnivačkom poveljom manastira Hilandar, na primer, još se traga. Uništenje fonda u Prvom svetskom ratu predstavlja nacionalnu tragediju, ali kada se uporedi sa onim što se desilo 6. aprila 1941. to je samo delimično stradanje. Nikakva pouka iz 1914. godine nije izvučena. Nema ratnih depoa, nema eksternih depoa, jedino što je kupljeno na brojne intervencije upravnika Narodne biblioteke Srbije u međuratnom periodu je 140 limenih sanduka. Šta više, ministar Miloš Trifunović 3. aprila poziva direktore nacionalnih ustanova kulture i nalaže im da obustave evakuacije, izbacujući ih iz svog kabineta sa rečima: metite u podrume, zbrinite kako znate. To je odlika našeg mnogodecenijskog odnosa prema kulturnom nasleđu. Narodna biblioteka Srbije gorela je 4 dana i bila je najveća lomača knjiga i do danas ostala je jedina nacionalna biblioteka u Evropi koja je planski uništena. Od knjiga je ostao pepeo, a od zgrade na Kosančićevom vencu mala glava lava sa fasade. Spaljeni fond rekonstruisan je zahvaljujući sačuvanim štampanim katalozima, a njegova rekonstrukcija traje od 7. aprila 1941. godine do danas. Zahvaljujući predanim bibliotekarima Narodne biblioteke Srbije, obnovljeno je više od 95% fonda, ali zauvek su izgubljeni unikati zbirka srednjovekovnih rukopisa, orijentalnih rukopisa, zbirka fotografija, kartografska, grafička, lične biblioteke, legati. Dugo se zadržala praksa da onaj ko dolazi na sastanke u Narodnu biblioteku donese i knjigu za njen fond. Ni u Prvom, ni u Drugom svetskom ratu knjige Narodne biblioteke Srbije nisu gorele slučajno. Austrougarska je itekako bila obaveštena šta se nalazi u rektoratu koji je gađan u više navrata, kao što je i Nemačka na svojim vojnim mapama imala ucrtano zdanje Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu, koje je gađano ne eksplozivnim, već zapaljivim bombama. Na kulturno nasleđe se ne atakuje zato što je ono kulturno, već zato što je identitetsko. Masovne zločine i ubijanje ljudi u Prvom i još više u Drugom svetskom ratu pratilo je sistematično uništavanje i materijalnih tragova postojanja te nacije. I danas privremene vlasti u Prištini atakuju na naše kulturno nasleđe pre svega zato što je ono identitetsko, zato što je ta neka crkva srpska. A o našem odnosu prema tom nasleđu svedoči i to što je bilo potrebno bezmalo 150 godina da Narodna biblioteka dobije namensku zgradu pored Hrama Svetog Save.
mi pokazujemo u kontinuitetu ne manjak svesti, nego stanje potpune besvesti. Kada je rađena rekonstrukcija Karađorđevog parka, početkom 2000-ih, gradske vlasti nisu znale da se tu nalaze i depoji i trezori Narodne biblioteke i fontanu ispred biblioteke su postavili direktno iznad jednog od trezora. Voda je probila i tada je uništeno više desetina hiljada naslova. Vrlo planski gađan je i arhiv Jugoslavije, odnosno deo fonda koji je bio evakuisan u vojne objekte na Topčideru. Čak je i NATO 1999. godine, napadajući Jugoslaviju, napao i identitetsku instituciju te zemlje, arhiv Jugoslavije. To nije neki tamo papir, to je materijalni trag postojanja te države.